Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kana ilumk, kana khwajagak. Allah na fazl karamat. Madina Munawwara टी बस सरमसुम मस्जिद रसूल नमोनाटुन और 4.5 घंटे ना सफ़र तय करें और दाख्ता बसन रोज़ पाक नामों टी सलोकुन पाना اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله نا فضل كرمت داختنا مسجد رسول نا صحنتي سلوكل او دا جمعه نماز کی نمازی تا آمد رفته بلنگٹی ہوتنا اوراتان تنا دکان تان تنا ہوٹلاتان مسجد نبوی نا طرفا رخ کرنگٹی ہو لنک جاگا لنک جمعه نمازنا تیاری تیو اور دا وقتانا روز پاک نامونتی سلوکل انشاءاللہ جمعه نمازان پد انتنا آقای محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سلامی چون کل علم تا انشاءاللہ سلامی سر کرون اللہ خوش کی اللہ بات کہنے اللہ نا فضل کرمت اللہ نا لاکھ لاکھ شکر کشنے کی ننی اللہ دونوں غنیمت تس مکہ مکرمہ 4.5 घंटे टी और बाखैरियत गिचेन सलात ख्वाने सा This way.